Hello guys, hello friend, thank you guys for being here. So as you know, kuri MI Tech twiga web development. So guys, uyu munsi tugiye kwiga icyo bita iframe. Iyo tuvuze iframe nicyo kintu tugiye kwiga. So project twakoze kuri iframe ni ikintu gikomeye. Urukona ko nagiye mfata YouTube video zanjye zo kuri YouTube nzishira muri website yanjye nikoreye. Nukuvuga ngo hano dushobora tuza tugaplayinga video tukayigira full screen tukayikuraho, nukuvuga ngo tukaccessinga YouTube turi hehe, turi muri website yanjye ngewe nikoreye dukoresheje akantu kamwe bita iframe. So urabona ko nagiye nshiramo video nyinshi cyane, ni imwe nagiye nkora nkopia turagenda tubibona. Ariko none ikindi cya danje urabona ko muri website yanjye ni embeddinzemo iki Google Map, n'ubundi nkoresheje iki iframe. So guys, this is the Google Map. Nayo dushobora kuyizoominga, ushobora kuza hano ukayizoominga ukagenda ureba ibice bya hehe na hehe. So ushobora kuza guys urabibona ko iyi ni Google Map nyine. So ushobora kugabanya Google Map n'ibindi. Urabona ko Google Map twayimbedinze hehe membed. So ariko nanone twafashe website tuyishira mu yindi website, nuko ngo ituri guscrollinga iyisanzwe ni website. Ariko nanone nuza hano ukareba hano urabona ko iyi nayo iri hano ni website turi guscrollinga yonyine. Urukona ko iyi ni website iri mu yindi. Ibi byose nibyo tugiye kwiga, nibyo iframe ikora. So guys, urabona ko aka kana ari sawa cyane, nizere ko uhisugira igiteke. So guys, web development y'iki gihe ntabwo ari kwandika code gusa. Niba ubonye n'iki kintu, you have to think where you can use it. So guys, without saying more, kadutangire isomo ryacu. So let's go. So hello guys, welcome back to MI Tech YouTube channel. So nkuko mubizi, iyi ni MI Tech YouTube channel aho tubagezaho amasomo ya web development, aho tubagezaho amasomo ya digital skills zikunzwe hano ku isoko, zifite amafaranga kandi zijyanye na technology. So uyu munsi rero nkuko mubizi muri web development tugiye kwiga icyo bita HTML iframe. So iyo tuvuze HTML iframe wumviki, cyangwa iframe mu buzima busanzwe wumviki. So katurebe, so by the end of this course muri iri somo byo ugiye kwigiramo nuko ugiye kwiga ko by the end of this course you will be understand to explain what an iframe, where it can be used, what is it used for. So ikindi uraboze kwembeddinga YouTube videos, Google Maps and other external content using iframe. So hano ibindi bintu turarebamo uretse kuba tugiye kureba iyi iframe ni tugiye kwireba nk'isomo, ariko n'ubundi ni na tag ya iframe ikoreshwa mu kwembeddinga ibintu. Mu kwembeddinga ibintu iyo tuvuze embed ni ugufata nk'ikintu tukagishira amahano, cyangwa se tugafata ikintu tukagishira hehe mu kindi. So turagenda tubibona neza cyane. So kuri iframe dukoresha keys zitandukanye, dukoresha attribute zitandukanye, dukoresha source attribute izitwara zize, dukoresha title, dukoresha width, dushobora gukoresha height, dushobora gukoresha sandbox, dushobora gukoresha loading, ndetse dushobora no gukoresha allow. So izi ni attribute turagenda dukoresha. Guys, I think ko tugeze kuri iri somo uzi ngo attribute niki, ama element niki, ama tags ni biki. So ikindi niba utabizi neza ugenda usubira inyuma mu masomo wige. So guys, iyo bavuze web development, guys, abantu murukumva ngo web development, ariko ni ibintu bikomeye. Can you imagine nyine gukora ikintu ukoresheje code, abantu kikaba cyasolvinga ibibazo muri societe? Ni ibintu bikomeye nyine. So guys, ni web development irakomera, bisaba kuba ufite imbaraga, ufite dedication, curiosity igufasha gukomeza gupushinga everyday. Naho abantu benshi kabisa barabyiga bageraho bakarambirwa. So
turareba make iframe responsive with css. Turareba css hano ntago turayiga neza ariko turarebaho gakeya. So understand same origin policy and iframe security. Decide where not to use iframe, aho ushobora gukoresha iframe naho iframe idakenerwa. So dutangiye isomo ryacu rero. What is an iframe? Iframe stand for inline frame. I think hano niba hari umuntu ibintu bya kamera ubizi neza, amaframe arayazi, umuntu umenyereye gukorana n'ibintu by'amafoto, amaframe asanzwe ayazi. So frame ni akantu fatwa kagashiramo ikindi kintu, tuvuge agaframe k'ifoto ubwo ahita hajyamo ifoto, agaframe k'ikibwo nawe ahita hajyamo ikindi. So frame it is used to reka mbizuminge niba mutari kureba neza guys. Yes, when we say frame it is used to embed another web page. Twe turi mu bijyanye na website, means ko ni web page inside another web page. So means ko it is used to embed another web page, external or internal, inside your current page, means in a page inside another page. So think of it as a window inside your site showing content from another web address. Hano like bitekereze nkaho like window ni nka page. Noneho muri page yawe hacometsemo indi page. Nicyo iframe idufasha gukora. So first of all, let's understand what is it and how it works. As we have seen nkuko twabonye, iframe is a window showing another web page inside your page. Nwango iframe igufasha kuba wafata page ukayishira mu yindi. Use it to embed trusted external content. Ushaka no gufata content ukazinjiza hehe muri page. So twabibonye ushobora gufata map ukayinjiza muri page, ushobora gufata widget nawe ukayinjiza muri page. So ikindi, keep accessibility in mind by adding a title. So a title improve performance with loading. So anukuwa title idufasha accessibility. So hari abantu bafite ibibazo, urugero nk'ibibazo by'ubuhumyi iyo bakoresha ama website, is accessibility nizo zibafasha. So means that kuri iframe tugomba gushiraho title. Ikindi dushobora no gukoresha loading equals kugira ngo loading yihuta, and also lock down and trusted content with sandbox. So iyi sandbox twabonye muri attribute tugomba gukoresha muri iframe. Don't use iframe to compose your own site layout, modern component or server-side approach are better. So hano bari kukubwira ngo don't use iframe to compose your own web. Nukuvuga ngo hano iframe uyikoresha mwabira bintu twabonye mu gihe ushaka gufata page ukayishira mu yindi, mu gihe ushaka gufata external links ukaba wazi embedding imbere muri website. Urugero nshobora nko kurebera YouTube video muri website yanjye kandi ntari kuri YouTube. So ibyo byose turagenda tubikora. Noneho syntax, so tuvuze syntax nuko cya kintu cyandikwa gikorwa. So syntax twandika iframe source tugashiramo, nukuvuga ngo source noneho bya bintu dushaka kwimbeddinga muri site yacu, hano niho tubishira. Niba ari indi web page tuyishiramo hano, niba ari link iturutse ahantu runaka tuyishiramo hano. So noneho iframe yacu dushobora kuyihereza width urugero ya 600, dushobora kuyihereza title ya 400, dushobora no height ya 400 na title ivuga ngo example website. Iyi ni example, ni syntax, nuko twandika iframe, nuko tuyikora. Noneho iyi source musanzwe mubizi, the URL of the page to embed. Source ifata URL dushaka ku embeddinga muri ya web page yacu. Width na height ni size of iframe murabizi, in pixel or in percentage cyangwa se n'izindi measures. So noneho title ni accessibility text.
for screen readers. Nukuvuga ngo hari abantu bakoresha screen readers kugira ngo amenye ibyo ari byo izira title nizo zigenda zibafasha. So this will show example.com inside your web page. So noneho example 1, embedding a YouTube video, my favorite video, ugahita ushyiraho natwe noneho tugiye gukora ibingibi. So hano hari attribute menshi tutari bukoreshe, ntabwo nkinga ngo frame border 0 wenda dushobora kuyikoresha tudashaka ko border zijyaho. Title yo twayibonye tugomba kuyishiraho for accessibility, wenda na height na width dushobora kuyashiraho, arrow full screen ashobora kuyishiraho, ako nkiya arrow kaza ukandika accelerometer, autoplay, clipboard, write n'ibiki. So nabyo urabikoresha ariko si ngombwa ngo uze ubifate mu mutwe. So kadukore pratique tugende twumva ibyo turimo gukora. Ndaza hano nandike index.html index.html. Tuza turaza dushiremo HTML structure, tuvuge ngo iframe lesson. Nkuko twabonye guys, ari abantu mudeta mubona ibintu vuba ndabizi. Iyi I sobanura inline frame, bakantu twakabonye. So wenda hano ushobora gushiraho heading to welcome to our website. Noneho hano nshobora gukoresha indi heading wenda havuga ngo my favorite YouTube videos. Alright, so now icyo turi buze tugakora, urugero dushobora kuza hano kuri katumanze turaninge ibingibi, turaza dukanda right click, dushaka hano handitse open with live server. Nkuko mubibona dore ngiye aho website yacu iri kuranengera. Nuko tujye kuri YouTube. For example, let me take let's take this video. We're going to copy a link. Sorry guys, nkuko mubibona today's lesson is HTML. Let's use this copy empty code. HTML list. And also katugaruke hano muri website yacu. Turaza hano tuvuge ngo iframe source. Nkuko twabibonye turashiramo ya link yacu dukuye kuri YouTube. What is it? So now nitugaruka muri browser yacu. By the way, reka dukopiye iyi link, kadukopiye link isanzwe, turagenda tubyikosorera, kadusubira inyuma. Hano ndaza nshiremo iyi link yacu. So urabona ko hano bitameze neza, ndaza mvuge ngo youtube.com. hano inyuma nongereho akantu bita empty and then slash. Nizere ko guys mubibonye. So ningaruka muri browser yacu, urabona ko video yacu yageze. Bivuze ngo aha turi muri website yacu, ariko video iri kuri YouTube dushobora kwa twayirebera hano. Hello guys, hello friends. Urabona ko dushobora kuyireba. Iki nicyo iframe ikora. Urabona agaciro ka mbere ka iframe, nicyo iframe hita ikora. So guys, nizere ko mubonye uko mbigenje. So nuko ngo nsubiye inyuma, nuko ngo twanditse iframe source naho dushira link cyangwa se ibintu
ibintu tugiye gushiramo aho birimo kuva ni source yacu niho tubishira. Iyi frame border turugushiraho ngo border ya frame ingane na 0, borders ni 0 ko muzizi. So link yacu rero ni ngi nagiye mfata kuri YouTube ndakopia nikuye kuri YouTube. Urabona ko bimeze ukuntu ngo YouTube ngo .tb. Iyi ni link yo gusharinga ahantu bisanzwe nyine. So twe turaza tuyandike neza youtube.com, hano inyuma y'aka karonko twongereho embed / so nanone ningaruka muri website yacu urabona ko video irimo imeze neza cyane. So hano ubwo nizere ko mumenye gukoresha iframe. Ikindi hano nkuko twabibonye dushobora gushiraho title tukavuga ngo my favorite web development video. Ikindi dushobora kuyihereza width iframe yacu, dushobora kuza tukavuga ngo width equal say 800 pixel, height equal 600 pixel. So nidusubira muri browser urabona ko gise kiba kinini nyine. So guys, I hope ko everything birimo kumvikana. Hello guys, hello friend. Neza cyane. Wacu wa YouTube channel aho twiga web development no kubishira muri full screen bumvikana nuko ari mu rurimi rw'icyongereza. Yes. So urabona ko n'izindi video zise ziza. So ibi mukunze kubibona mu website menshi, I think so. Katwikomereze nizere ko ibintu birimo bigenda byumvikana. Ikindi ibintu bya arrow full screen. Oh yes, so here akantu ka arrow full screen katugashireho turebe ko yes arrow full screen. Yes, itugaruka hano muri browser tugaplayinga video. Hello guys, hello friend. Arrow full screen urabona ko yemeye dushobora kuyishira hehe muri full screen bumvikana. Yes, ko ari mu rurimi rw'icyongereza bundi busanzwe. So now dushobora guko hano nshaka nabikuramo. So now so nyine izi attributes zose nk'i arrow full screen ntayo narinshi ariko izi attributes zose zazifite umumaro. Height ni height nyine ihereza height iframe yacu. Width frame border no kuyihereza ngo hano kuri frame border dushizeho nka SA 2 pixel. Ugiye kureba wasanga iframe yacu ifite 2 pixel. Abona ko aka karonko kari ku ruhande kajeho aka kanya anzeho like 20 pixel mu bibone neza. Borders I think ko muziza ariko borders murazizi cyane. So urabona ko kano kantu ko ku ruhande kaje niyo borders. So iyo tuvuze ngo rero ngo frame border tugashiraho 0 hano bivuze ko frame yacu nta border iri buze gukora iki kuba ifite. Abona ko nawo bitandukanye. So adukomeze twige. So nkuko twabibonye arrow full screen attribute lets user watch in full screen mode twabigerageje. Arrow specifies permission for the embed content. This is the official YouTube method of embedding. So tumaze kuembeddinga YouTube, tumaze kubibona. Noneho ikindi dushobora kwa twakwimbedinga na Google Map tugashiramo map n'ibiki. Ariko n'ubundi byose ni bimwe. Cyo dukora no ngo tag ni iframe tugashiramo source yacu ingana. Nuko ngo ibyo dushira muri source bya bintu dushaka kwimbedinga nibyo dushira muri source. Tugashaho width fuko iframe yacu abingana, tugashaho height,
dushobora gushiraho style cyangwa se tugakoresha frame borders, dushobora gushiraho arrow full screen, loading lazy kugira ngo byihute, title, preferred policy, no reference, no reference. So katwishiremo na map muri intoza yacu. So hano nshobora kuza nka shine heading tuyivuga ngo hometown Google Map. So icyo nkora n'ubundi ndaza hano nkore tag yitwa iframe. So iframe nuko ngo hano biri guhita biza automatically, nshobora kubikuraho n'ubundi nkabyiyandikiramo. Icyo dukora turaza twandike source equal. So ndaza hano muri browser dushaka icyo bita Google Map, turaza twandike Google Map, uze ushake Google Map. Link ya nyayo ya Google Map ni iyi ngiyi. So urabona ko ngiyi Google Map. So now twe icyo tugiye gukora sasa, tugiye gushaka link iyi Google Map. Turaza hano kuri utu dash dutatu dukandeho, tuze hano baduhereze ngo share ngo or embed map, share or embed map. Dukopiye link sharinga ku buryo umuntu ashobora kuyikirika igahita ifunguka, ntago bikunda. Ahubwo dore embed map ngiye hano. So guys, I'm sorry kabisa, nanjye ntago nabibonye neza. So turaza dukopiye iyi link. So nende kwibaza impamvu bitarimo gukora guys. Turaza dukopiye iyi link. Okay, katubyandike neza. Turaza tuvuge ngo iframe, pasting muri source. Abona ko ni ibintu byinshi cyane. So hano dushobora gukoresha, let's hano dukoreshe single quote. No, kuvuga ngo bo baduhaye, kuvuga ngo embed link ya Google Map baduhaye n'ubundi yari irimo tag ya iframe. Icyo turi bukore turaza to deleting kano tugakuremo, and then akandi ubwo turi bukuremo nakahera, dushobora gukuramo nakangaka kakavamo. Nice. So nitugaruka muri browser, nawe urabona ko Google Map iri hehe. Urabona ko na Google Map iri muri ushobora kuza cyangwa se ureba aho ushaka hose. So this is the Google Map. So guys, urabona ko Google Map nyine yamaze kuba igera muri website yacu. Urabona ko iframe ikora ibintu bya danger guys. iframe ikora ibintu bya hatari cyane. So guys, I think ko iframe nawe umenye kuyumva. So nkuko twabibonye twagiye hano kuri Google, tuza hano hari utu slash dutatu, tuza hano kuri kuri share or embed map. Tuza hano kuri embed map dukopiya iyi link yacu baduhaye. So now kadukomeze turebe somo ryacu. So loading lazy dushobora kuyongeramo cyangwa ntituyongeremo, ariko n'ubundi izana na map. Dore ngiye hano ibihari neza cyane. Referral policy, izi ni referral policy ariko utabishizeho nta n'ikibazo. So no referral when downgrade. Arrow full screen hano twabibonye. Width turabizi, height turabizi, style border equal 0 ibi turabizi. Source byose twagiye tubibona. So hano barimo baratubwira loading lazy loads the map only when visible on screen. Important attribute ugomba kugenda uzi kuri somo ya iframe.
nuko ngo source twabonye ko ari URL of the page or file to empty. So ikindi twabonye title ko ari accessibility label for screen readers. Width na height defining the sizes za iframe. Loading lazy nuko ngo loading lazy ituma ira map ya cyangwa se indi external link twashize muri iframe yihuta nyine loadinga ikarodinga ikaza mbere noneho bigafasha website yacu kwihuta ari nka website irimo ibintu byinshi. Allow full screen, let's iframe go full screen twabibonye. Allow permission camera autoplay twabibonye. Sandbox security, sandbox ni security restriction for untrusted content. Source doc ni write mini HTML code directly inside the iframe. So nko gukoresha sandbox wenda nkuko twabibonye kwandika tag ya iframe source dore ngiyi noneho sandbox ushiraho ngo arrow script arrow same origin. So bisaba kuza ugafata utungutu arrow script arrow same origin then title sandbox example nibyo. So a sandbox restrict what the iframe can do like learn script, submit forms. Also increase security, prevent malicious code from affecting your page. So no tugiye kureba example of using source doc na kangaka. So you can put a small HTML code directly inside the iframe instead of linking another file ukoresheje source doc. So mu gukoresha source doc rero so kadukoresha wenda na source doc kugira ngo mubibone. Turaza hano kuri index turi gukoreraho wenda katwandike heading 2 tuvuge ngo source doc iframe. So iyi source doc nukuvuga ngo idufasha guhita dushira HTML muri iframe kuko iframe yo ni dushiramo ibintu dushamo nk'amafile n'ama external link ntabwo dushamo HTML. So iyi source doc ni dufasha kuba twayishiramo. Tushaka ngo iframe hano hari source dushireho source doc. Dushiraho source doc tukavuga ngo hello, welcome to our iframe. This is source doc. So dushobora gushiraho wenda height ya cyose ni ngombwa na height ya 200 pixel, width y'ijana ku ijana wenda. Ukuvuga ngo uko ugenda nyine ugenda ushiramo bitewe n'ibyo ushaka. So nitugaruka hano muri browser yacu ibi byarangiye kubikoresha dushaka twabikuraho. Urabona ko ya iframe yacu ni yihe ni yingiye ngo hello welcome to our iframe, this is source doc. So nukuvuga ngo iyi source doc yo ikidufasha no kwandika HTML isanzwe nyine muri iframe. So ikindi twareba this is useful for small demo or sandbox preview, same origin or importer. So if the iframe content comes from another domain like YouTube, Google Maps n'ahandi, your JavaScript cannot access it for security reasons. So browser blocks it. This is called the same origin policy. So hano wenda nitaturu kwiga JavaScript naho tuzabirebaho. So you can still embed it visually but can't read or modify its content. So nukuvuga ngo page cyangwa se ikindi kintu wembeddinze muri file yawe ntabwo ufite ubushobozi bwo kuba wacyeditinga no nkuko twabibonye. Nukuvuga ngo ariko hano nka iframe wenda urugero nk'iyi iframe wenda iframe yo muri rusange wa editing, ariko urugero niba dufite iframe yindi page tuvuge ni page yitwa project.html twimbeddinze muri
index.html ntabwo dufite ubushobozi bwo kuba twakweditinga cyangwa se gustylinga iyo page. So guys, ikindi kintu tugomba kurebaho, when not use iframe, avoid using iframe for this reason. Building set layout, so hari abantu ushobora niburi gukora header, footer n'ibindi, ntabwo ari byiza gukoresha iframe, kuko nukuvuga ngo iframe yo ikikora nukuvuga ngo bigaragara hehe, bigaragara muri website yawe, ariko ntabwo biba bifite SEO, search engine optimization. Ngo byo bigaragara ko biri hehe, ko biri muri website yawe, ariko ntabwo icyo akamaro kabyo nuko biba viewed. So ikindi, loading your own page hard to navigate and link, embedding and trusted source security risk. Ugomba kuembeddinga nyine ibintu zi aho bivuye nyine. Creating dynamic apps, better use React, Vue or Ajax. So iyo ushaka kuembeddinga hano barakubwira ngo ufite website when, so hano nukuvuga ngo ntabwo ibintu byose by'embedding. Ako hari umuntu ubona nk'ibi ngibi agahita avuga ati nakoresha ibi ngibi, nakoresha ibi ngibi. Hano barakubwira ngo better use React tuzageraho tuyiga na za Vue zose. So use iframe only for trusted external visual embedded. So nukuvuga ngo ni icyo bari kugushishikariza kuba wakoreshaho, nuko ushobora gukoresha iframe only for trusted external and visual embedded like videos, ngo twabonye ku embeddinga video, ku embeddinga map, ama dashboard n'ama widget. Ibindi bitari ibi, better use React, Vue n'ibindi. So guys, I hope ko iframe wumvishe icyari cyo, nawe ushobora gukoresha iframe muri project yawe. So now twakoze aka kantu, twagakoze neza, ariko noneho tugiye kuba twakora project. So guys, thank you for watching this lesson. Uyu ni umwanya tugiye kongeraho wo gukora project. Thank you. So now guys, reka dutangire na project yacu. So project ntago turegwa tujya kure, turaza hano dushiremo file ya project.html, dushiremo html structure. Website yacu yaba yitwa iframe website. So now heading, turadufite heading 2, binshaka nabikuraho. Turadufite heading 2 ivuga ngo welcome to our frames website. So and then after this turadufite heading 3. Turadufite heading 3 ivuga ngo you can watch, let's say you can watch our most liked videos. Can watch our most liked videos on YouTube. So guys, ntago ndibuze kongera kujya gushaka ama YouTube kuri video, sorry kuri YouTube. So icyo tugiye gukora, tugiye kureba muri izi ngizi twahoze dukoresha. Ndaza mfate iyi link yacu, so ndaza mvuge iframe, ngo iframe source yacu turashamo iyi YouTube, and then border, then katuyihereze width 600 pixel na height ya 400 pixel. So now tugiye kugenda dukopia mpaka tugize so now kugira ngo turaninge ibingibi nuko turakanda right click,
tukashyiraho open with live server. Turabona ko yamaze kuba igeramo. Noneho so width nshaka nazikuraho, width na height kambikureho kubera ko dushaka gushyiramo video nyinshi. ahubwo dushobora kongeraho ka arrow full screen, arrow full screen. Ikindi ariko tugomba gushyiraho title, tugashyiraho ngo YouTube liked video. So ndazana nshireho indi iframe, ndaza nshireho like indi iframe. Okay, nagashizemo indi YouTube video ariko reka nkopiye n'ubundi iyi ngiyi aba ariyo nshiraha. N'ubundi twongere dushireho icyo bita frame body irahari, twongere dushireho arrow full screen na title dushireho ngo liked YouTube video. So guys, dushobora kadukopiya akangaka, turagakopiya tugapestinge, dukopiye n'akandi tugapestinge. Urabona ko so nuko ngo hano ushaka wagenda ushiramo video nyinshi ukoze iki ushaka. So ikindi noneho tugiye gukora hano mwabibonye neza cyane, tugiye kongera gushiramo nkuko twahoze tubibona tubyiga, tugiye kongera gushiramo Google Map. So turaza ngo dushireho heading 2 visit our most liked location on Google Map when. So tuvuge ngo iframe. So guys, kadukoreshe link n'ubundi twakoresheje guys, twakuye kuri Google Map, turaza tuyikopiye tuze dushaka twakomeza ariko kadukomeze, katugarukire hano, ibindi turagenda tubyishiriraho hano muri project tuyipestingemo. And then hano icyo twakongeraho ni ikihera. So tujye muri browser turebe ko Google Map yamaze kubigeramo. Babona ko Google Map yacu kabisa yagezemo. Google Map yamaze kuba igeramo, dore ngiyi. So now dushobora kongeraho wenda title tukavuga ngo Google Map. Dushobora gushiraho width na height ariko ntabyo turi bushireho. Dushobora gushiraho arrow full screen. So ikindi twabonye dushobora gushiraho ni ikihe? So ikindi twabonye dushobora gushiraho style. Kugira ngo loading yayo yihute dushobora kuza tugashiraho ngo loading equal lazy. So ikindi wenda dushobora gushiraho na border ya reference ariko guca nabwo nta kibazo. Noneho ubwo ngiye icyo shango turebeho ni kwimbedingamo indi file page, tukayishiramo indi page. So turaza dushireho heading 2 tuvuge ngo you can visit our frame
website, tuvuge ngo iframe. So noneho hano muri iframe tugiye kuza dushiremo iyi index.html twaze turi gukoresha kare. Nukuvuga ngo iyi index.html tugiye kuyishira muri project.html. Twaze tuvuge ngo index.html. So iyi index.html nitugaruka hano muri browser, ubwo ni website igiye mu yindi website. So nuza ukabona dore ngaka website, uko nako turi kugenda duscrolling. Nukuvuga ngo iyi ni website turimo turagenda tureba iri hehe, iri mu yindi website. So guys, I hope ko ibintu mubyumvise neza cyane. Kuvuga ngo ukona ko iyi ni website turimo turagenda duscrollingira mu yindi website. So I think ko ibindi byose twabibonye. Ikindi dushobora kurebaho no gukoresha source doc, nacyo ni ikintu twarebye. Ushobora kuza ushobora kuvuga ngo heading to our source doc. So cyo dukora tuvuge ngo iframe. So nkuko twabonye source doc ikoreshwa mu gihe ushaka kuimbedinga text isanzwe muri iframe. So hano aho kugira ngo ibe source turashiraho source doc. So none hano dushaka kuza tuvuga ngo thank you guys for being here. This was our website iframe. So nkuko tubizi rero nituza n'ubundi hano muri browser, tukaza hano munsi dore ngiyi our source doc ngiyi hano. So noneho iframe yacu website iri mu yindi website dore ngira uko nako turi guscrollinga website hano iri hehe, iri mu yindi website hano. So guys, this is the project. Ariko nanone nk'abantu twiza aga CSS gakiya dushobora kwadingamo aga CSS. Turaza hano muri munsi ya title. Munsi ya title turaza tuvuge ngo style, tugiye gukoresha inline CSS. Tuvuge ngo wenda body. Tuyihereze font family. Font family dushireho ngiye nkunda sans serif. Izi zose ni font families. Ako ngiye nkunda kangaka ka sans serif, nawe ushobora gukoresha iyo ushaka. Dushobora gushiramo margin. Hejuru no hasi bikaba 0, mu mpande bikaba auto bikangana. Ako nanone dushobora gustylinga iframe yacu. Dushobora kuza tukavuga ngo iframe tag. Nukuvuga ngo tag yose bahi igomba gustylinga. Iframe turaza tuvuge ngo tuyihereze width. Wabonye ko nta width nagendaga mpereza ama iframe, nuko numvaga dushobora kugastylinga ngo 600 wenda pixel. Hano wenda tukayihereza height ya 340 pixel. Ikindi wenda dushobora kuyihereza na padding. Dushobora gushiramo padding ya 1 rem ya 16 pixel. 1 rem ingana na 16 pixel. Dushobora gushiramo na border radius wenda ya 10 pixel. Dushobora gushiraho na box shadow. Box shadow dushobora gushiraho hano like 2 pixel, 9 pixel hejuru, mu mpande 20 pixel. Noneho kara ikaza kuba ari RGBA. Hano kaba 0 na green kaba 0, blue nayo ikaba 0. Ako ngiye nayo nshaka ngo ibe RGBA, and then hano kuri alpha dushireho 0.4. So nituza hano nitugaruka hano muri browser, urabona ko byahindutse. Abona ko byahindutse cyane. So I hope you guys everything was good. This is our project for today.
guys nkuko mubona tugenda twiga web development murabona ko ibintu birimo bigenda neza cyane. So guys please kora subscribe usharinge ku bantu babikeneye. Dufite WhatsApp group aho uze tukwinjize muri WhatsApp group mu gihe ugize ikibazo baze bagenzi bawe bitagenze neza nabwo mumbwire. I'm here for you guys. So guys, without saying more, thank you. See you in the next video.